been involved in the last 2 days of activities. I'd like to congratulate all of you with what you've achieved in the last 2 days. So for those that participated or the winners, congratulations. I know we'll be having some sort of ceremony at the end. What this means for East Timor trading and why did we get involved with such an event? Because we see this as an opportunity to collaborate with the industry, whether it's sports events, encouraging the youth to get involved in different types of activities, but also as a form of promoting Timor-Leste as a place that has different types of activities where everyone can participate. Speaking to the organizers, I understand that there are several participants from Indonesia and NTT that have come here today, and it's wonderful to see a collaboration within the region between the neighboring countries. So I think it's a fantastic event. It's beautiful weather out here today. I think congratulations to the organizers again. And we look forward to this becoming a yearly event, perhaps once in Timor-Leste and in other partnering countries. But we look forward to supporting this from East Timor Trading. So, obrigado, Barak, and thank you for the opportunity. Thank you, East Timor Trading, for your kind words. So, Mr. President of the Federation, please, the words of support. So next time, just knock in the door, pick up the phone, call, and you'll have the support. So can I have another comments from potential sponsors before we start our ceremony? Well, anyway, agora é comandante de polícia emocional porque eventos sem colaboração segurança, Estado ou governo, então ela consegue atender a boa dia aqui. E evento internacional, de nível internacional, por causa de tudo que Timor-Leste de imagem. Senhor comandante, eu vou ver a tua formada a Gruma, mais ou menos, eventos internacionais, Baui, Polícia Nacional Timor-Leste tem papel, a tua segura. Claro, Fátima tempo para a entrega, bola que está a Baui, tem score, e está rolando comentários, por favor. Obrigado pela oportunidade. Permanecer a tomar respeito a Vossa Excelência Ministro na torne a presença para o Taik Mana que já com respeito para Presidente Ofru, com respeito para Convidado Estoma, com respeito para representante Kursi NTT Kupang, que participa do evento já com respeito para Maluk o Federal Fruit Nian Comitiva Tomak Nunia Presidente Comissão Organizada Tomak maka tohne respeito botar e baita hoto dia kaunai husi área segurança ninian wata Amerika ne kolia liu kono ba área segurança ninian e wahira quando ela lorong de rua antes atua hu of fruit e a minha comando geral para orientação quedas de liu com a coordenação também de liu ba área segurança ninia precisa tu halo coordenação de pedia para bela hodi garante segurança e estabilidade ba evento internacional off-road nia nepemaka localiza iha tibar. Então rene unidade especial da polícia nepemaka apoio segurança máximo a executa ordem husi Comando Geral, antes quando estar by iha hawu Comando Geral Rasik e halo ordem chamada para comandante unidade especial tanto comando município Lequissá, homos presidente organizadora o senhor Tony Rasik by iha Comando Geral para o INSA organiza coordena malo de dia para evento nível internacional de liu by iha off-road ninian e participa husi nação Austrália, tanto Indonésia, Kupang NTT. Então, orientação Comando Geral claro, a minha área de segurança nia colocação, apoio para Fatih Nebema tu halo atividade para off-road nian durante lorong rua, a minha coloca a minha apoio segurança unidade especial, conjunta ho Comando Município de Kisah, iha área Tibar
dentro durante lorong ruang yang larang. Ihanoi koordinação nebe diak durante lorong ruang yang larang to ohi no praik mani kidane ihaumai observação a minha comandante companhia husi batalhão ordem público tanto husi subunidade companhia operação especial nebe colocação iha área forleten tanto para iha faten nebe mak iha atividade para off-road lao i to uhi lorong lokrak mani kidane sitasaung lao ho hakmate hano idane i kusliu akarakato event idane i husi instansi tanto Ministério Ninian tanto ba iha presidente comissão organizadora ba off-road ni rasik ami iha coordenação diak ho segurança hano idane la osto hene dei mai be amimos husu katek idane bele continuação tarik tinantinan ila bela hanoi ia fatin tibardet bele mosu fali ia município Célio hanoi idane mos evento de ne diretamente organiza usi sua excelência programa presidente da República Ninian hanoi ba presidente ba off-road Ninian hanoi nação rua tolu ini be participa batina idane mebetina oi dia clio aumenta tan banação nebe vizinho balo nebe precisa cara mai participa depende ba iha presidente da off-road Ninian mai ami segurança pronto para garantir segurança e estabilidade para emahoto bele mai participa evento dene para bele nação dene nia segurança nebe pronto para garantir segurança e estabilidade tanto para iha railaran tanto para mais estrangeiro mai kata pronto para ami for apoio segurança hone dene makusi hau ba lorak mani kidane obrigado para Okay, continua em lista line. Miss Asia, are you joining us or not? Asia. Dia kelamayan kan, busik. Portanto, Ana queremos informa que o evento lá é colaboração entre a Presidência da República e a Federação Automotiva Timor-Leste, é o Front Timor-Leste, Golden River University ou Universe. Senhor Nokia, ok. Ok. Parceiro principal, Presidente da República, organiza o evento. A mim certa informação que o Ministério Juventude, Desporto, Arte e Cultura oferece prêmio com valor quase $15.000 americanos. That's huge, right? Can we have a big round of applause? Wow, that's amazing. So, Ministro, thanks a lot. You know, almost $15,000 US. That's huge. Masa lima dan alida ba? Kung maneting di masa lima makas, porque bawin ka tagal sign. Wala menta. Ministério Estatal nos apoio. Por exemplo, sem tenda, sem cadeira, sem buat lubukida, né? Lalau. Então, estamos tendo que passar lima. Ministro de Antinaway, Housing for both you said maga desporto ou juventude for. Portanto, Mang Manel, chata dela. Buat kita fan tabat ni tengah sana para itu di manakang terima ka. And we'd like to also thanks Madam Grand Dragon. You'd like to have a few words to say, just to, you know, to congratulate or... Yes, please. I'd like to invite Miss Fatima Tasha to come to the podium here, please. Yes, Madam. Good afternoon, everybody. Ministers, dignitaries. Thank you for giving us the opportunity, Grand Dragon, to participate and sponsor this event.
It's a fantastic event, a very exciting one, and we at Grand Dragon would like to say thank you, and also we are so happy that we won some trophies, and yeah, we will want to participate more in this off-road event. Thank you. Thank you, Madam, for your supportive words. But I don't get the T-shirt actually. You owe me a T-shirt. Thank you. So, because sometimes in this kind of event, if you forgot the sponsorship, then they will okay, next time when you come, I'll attend you. So if there is a sponsorship around, please just raise your hand, and I'll definitely invite you. Yes, we have someone special from Bali, flew all the way from Bali to support the event, Miss Asha. Let me introduce you to the dignitaries of the country. So Minister of Youth and Sport, and Minister of State Administration, the President of Secretary of State, sorry. Yeah, Arthur Couch. Well, Fasha, sorry. Your name is such an amazing name, so sometimes I'm having a difficulties in pronounce it. Okay, anyway, just give your impression in these 2 days events. How is your impression? So, because all the dignitaries, the comments are so positive. Okay, yeah, bahasa Indonesia juga, please. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan masih di sini juga sampai acara penutupan ini. So, pengalaman saya 2 hari di sini, I am really honored to be here. Saya bangga bisa join semuanya di sini dan witness a very successful and fun first Tibara International Off-Road event. Dan kayak semuanya di sini bisa setuju bahwa acara ini akan diselenggarakan lagi dan lagi dan lagi karena keseruan dan kesuksesan of this first event. So I had a very good time, and I think that everybody had a great time here too. So enjoy the rest of the evening, enjoy Timor Leste as much as I do. Terima kasih semuanya sudah hadir, and thank you for all of the bapak-bapak down there. I see you. Well done, everybody, the team. Congratulations, all the winners. For Mr. Tony Lopez, Almerio, and everybody down there, thank you. You guys are the best. Obrigada. Thanks, Fasha. Maybe some of you. So who is she? Let me tell you. In the first day, we have a field trip check of the arena. So she is the pilot, and the president is the co-pilot. To check that does the arena fit or comply with international regulations. So then it complies. That's why she's around with us. So can we have a big applause? So thank you. Slava Ukraina! Slava Ukraina! Almerio Lopez, único lutador Timor veneno by Ucrânia. Viemos ao pro do né? Haremo bata. Palista na sila kumain dito. Okay, então pronto, ito si Heng. Asa hoy so João até te kata Golden River University, parceiro presidência da República do Vai Vento. How ni mau noki? Olha, Emma conhece Sema que tá bom dia que o evento se receita precisa de um Emma se lembra que falou, event organizer, come on, please give us some, even a small, say something, please, noise, make a noise. Obrigado. I think I'll just speak in Tetum to honor my leaders, my ministers.
mau Zito Brigada Barat, ada cerita tadi itu evento ini pela primeira vez inisiativa do Excelência Presidente ini, we had discurso secos quando kata além de Sua Excelência Presidente mais uma ideia pioneira, Sua Excelência Presidente bos hanuri Timorense para tu foco ni habilidade ya classe ho nível bota da amarnema interpretação a minha depois de 5 endorsement do Sua Excelência Presidente abi hanui kata idane bisau ida aba ia tinang kotuk mos klubu Silos Timor ba participa ia NTT pois ita mana aba duke ita sai convidado helde tamsa usa ita lakoka tu almes itinerai atau ita hing espero sida vele ia resultado dia nós dik baita vamos que malu sira usori tamo seku sita hanui kata ita ni história ne mak fahe ita mas desde quando ita ilha ida o ahu ilha ida depois ikus mai sai estado rua tanto ita se ita la tenta do tal ses estado mas se ita bel foca de ia desenvolve ilha significa Timor Barat ou Timor Leste ou Timor Oeste bele bot hamutu amanema amano ita pirlos ia competitori do Darwin mas ia último momento dia cancela e abi agradeço teves ba Sua Excelência Sr. Ministro Juventude e Agricultura, o Secretário de Estado, o Ministro Tata, com a linha ministerial kita ihanemos ia apoio makaso si obras públicas, news ADN o ZE, ita ihamos si polícia, si interior, imigração, alfândega, si Ministério de Finanças, o tava amebehal coordenações com instruções si Sua Excelência Presidente, muito com Casa Civil ou Militar, e a Gabinete Presidencial ini, também amehanoi ikusliu se bele fonética compreensão se a minha preparação lá do dia lá do máximo então estava ita sobel hadia quando ita havu agora ita gardes tam ita havu ona agora questão tempo de para hadia kaldia kita atau ni difuang senede e obrigado Barat. Obrigado, Mano que usa inglês, né? Lá os camarões lá respeitam que não é será. Depois né banner né até the first off-road racing event 2023. That's in English, right? Oh, kita baikin kan. Okay, so harap na puntasan nga sama sila pronto né? Mas pronto, ia panitia rumah karak fokusan rumah kan. Itu sila tama ba evento oficial. Ne para aproveita punya na yung sila mo corona. O media sila karak punya buat rumah, por exemplo, depois de acesso dia lá durante evento. Media bel foto comentário itu lá ya. Okay. Yep. Okay, riders. Riders rumah karak may kuliah kalian dari Indonesia. Okay. Usharife. Black Mamba, yes please. Black Mamba, come. Please. Tama resultado sudah kumainnya kita tenta pensi tempo nih. Black Mamba NTT katanya ada off-roader cewek. Yang mana ini? Bisa kami undang ke podium? Please. Black Mamba. Yes.
Habla señor Sergio Ornaimos, ex comisario KP, pencipta del off-roader. Silakan. Emang pencipta off-roader ini, wanita khusus basira di hasil kuliah. Saliafuan ida det ma kita bawa tato karate kali kita bawa tato uzal liafuan saya nama ma evento. Al favor, mau Sergio. Obrigado, Zita, da Presidente da Federação Off-Road da Nayolong autoridades civis e militares, vai a concorrente Sira. Bom, não dar nesse cidadão, é manter adeptos, gosta, atividades Sira de esporte Sira nesse mês, e a tantangan bot. Mebe, hokar kata parabéns bagi senhor Presidente da Federação, bagi emasira nebe gosta de teves off-road, awan ainda no evento ida importante, ita tudo tang ita ninha talento e atividade esportiva ini modalidade automóvel linha. Mas por outro lado, estamos a tubele promover tang ita ninha existência, Estado ida ne, governo ida ninha, vai deusa atividade de esporte, para tubele anima ita ni comunidade, unemos a desenvolver ita ni talento e a atividade de esporte automóvel linha. Parabéns vai piloto Sira, e a Railara, no mos maior Sira Liu, e Liu ita e desejo bot, vai o futuro. E tinha nai ministro na rua, secretário de Estado e bele reafirma o isama kita bele desenvolve itani desportivo e modalidade rototo, especialmente vai ao off-road para bele lorita e atividade de esporte railara no mos vai internacional. Parabéns vai mananai Sira. Baik tahu tu be contribuiu na baik atividade nível ao sucesso. Mas muito obrigado Barak, bele convida ao de forma pronunciação baik evento. Obrigado Barak. Kalau itu dia mau bawa tu nanti dengan timur tinggal mutuk perbuatan lama ini teman teman kan. Pikir orang mau tu. Okay. Excelência Sira. E a participantes na 17 feto hito os Indonésia na Sanulu Timor Leste os Austrália ainda tebot sehari jurnalis trio ini tes kami soal Australia tebot kita de co-pilot kan di Australia ini okay golden mamba ya Black Mamba, yang penting ada mambanya. Oke, Black Mamba. Nanti baru saya ke Pak Bupati ya. Oh, IOF. Black Mamba. Yang cewek yang bicara, atau tiga-tiganya maju sekalian biar orang bisa kenal semua. Ini adik yang tadi pilot ya? Pilot? Drivernya? Ya, pilot, driver, navigator. Anyway, whatever. Saya mau bilang saja tadi Ari yang jumping itu ya, wah luar biasa. Coba lihat ke Pak Menteri biar Pak Menteri bisa kenal. Nah ini adiknya. Bisa kasih komentar sebentar? Siapa yang pelatihnya dapat keberanian untuk saya aja nggak berani, dia pun nggak berani. Kok adik segitu hebatnya? Selamat sore, saya Hani Babis dari Garasi Plus. Saya akan Garasi Plus Sunlight Construction yang melatih saya untuk dalam bidang off-road ada Jangan lihat saya hanya tulis saja. Ada Om Ato sebagai pelatih dan ini Bapak.
Terus ya cowok-cowoknya bicara juga. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Saya sebagai orang tua, kami mendukung full. Bang, ini kameranya ada di sini. Orang Ya. timur mau lihat siapa ini. Kami mendukung full anak-anak untuk bisa berkembang, dan kami dari tim Trilla Sunrise Construction berterima kasih kepada tuan rumah Pak Immanuel karena sudah menerima kami di tempat tinggal untuk kami bisa beristirahat. Kemudian yang berikut juga, kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tidak menjadi akhir, tetapi bisa dilanjutkan untuk bisa mengasah kemampuan anak-anak kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan juga sekaligus bisa menjalin hubungan kerjasama lewat dunia olahraga, terkhususnya di bidang otomotif. Kami juga berharap bahwa kami punya banyak sumber alam yang mungkin lewat kegiatan otomotif bisa kita join, bisa kita bekerja sama. Kebetulan kami punya pertanian di wilayah timur cukup lumayan, khususnya di Timur Tengah Selatan. Kami punya begitu banyak potensi yang sebenarnya jika dikolaborasi secara baik kita bisa bekerja sama. Kami punya potensi, tetapi masih kesulitan juga dengan pasar. Kita ada dalam satu wilayah, dalam satu daratan. Kami berharap bahwa olahraga otomotif tidak hanya mengasah anak-anak untuk bisa berprestasi, tetapi juga bisa bekerja sama dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin demikian, terima kasih. Sudah. Ya, silakan. Kesan saya untuk arena ini mungkin Tidak menantang. biasa saja, Oh, biasa saja. kurang menantang. Kurang menantang. Tunggu tanggal main. Si Minister kurang menantang, Pak. Presiden kurang menantang. Tunggu ya. Ini baru perkenalan deh. Ya, siap-siap saja. Terima kasih untuk Black Mamba. Thank you. Ya. Tapi ini anaknya. Ini bapaknya. Berani sekali bapaknya. Ini bapak hebat juga, bapak rocker. Tadi bapak kan bilang off-road jangan hanya sport, tapi juga bisa ada implikasi ekonomi. Kebetulan Pak yang duduk di tengah, Pak Menteri Menteri Dalam Negeri. Ya, nanti beliau akan perintahkan apa yang ada di batas-batas untuk ketemu Bapak supaya pasar di perbatasan pasti lancar. Terima kasih banyak. Thank you. Tadi kita lihat off-roader dari Indonesia yang termuda. Ternyata ada yang datang off-roader yang paling senior pun ada. Bu, bisa kita ngobrol sebentar? Orang bilang kalau nggak kenal maka tidak sayang. Silakan. Tim Oreo. Ini saya, yang tadi bapaknya yang latih anaknya. Ini ibu bapak yang latih atau siapa yang latih? Ini, waduh, tadi bapak latih anak, sekarang ini suaminya, Bu? Ya, adek. Ini yang latih ibu siapa? Saya. Saya yang latih kakak saya. Ngomong ke beliau, jangan ke sana. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita dari tim Oreo sangat berterima kasih atas event ini
yang begitu baik, yang begitu ya ekstrim. Tapi dengan kerjasama tim, walaupun kita bawa peralatan seadanya, tapi kita masih dengan menghasilkan hasil yang memuaskan. Terutama juga kita juga punya rekan baru, teman baru, saudara kita yang baru juga di Timor Leste. Kita izinkan Ibu Clara untuk join dengan kita dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Ya, yani hawa karak ko brigado barak ba kolega Sulawesi tim Oreo. Saya ulang dengan bahasa Indonesia, saya minta terima kasih banyak untuk tim dari Oreo dari Indonesia. Hanya ini saja yang saya ucapkan, terima kasih banyak sudah kasih izin saya bisa ikut masuk di arena ini. Oke, cuma itu. Kita berikan tepuk tangan. Laki ibu, bapak setuju. Nakal. Terima kasih ibu. Selamat sore. Terima kasih banyak. Kemudian sebelum saya ke Pak Wakil Bupati, kita dengar sedikit lagi satu lagi komen Tika ya. Tika. 3-0 dari Beda Blok. Oke, silakan. Selamat sore semua. Saya dari tim Beda Blok Kupang. Bisa sampai di sini juga karena diundang oleh Pak Tony Lopez. Karena kemarin kita di sana di NTT juga sama-sama. Cukup. Medannya gimana? Medannya luar biasa. Kemarin sempat juga di situ juga. Oh, ini yang terbalik. Tapi Bolak-balik nggak apa-apa. Tidak Balik apa-apa. sudah bolak-balik nggak apa-apa. Aman. Medannya aman. 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 Tadi sekali. adiknya bilang nggak menantang. Iya, karena tidak ada kendala di situ. Semua sama saja. Oke. Terima kasih, Su Presidente. Sim, bola kabula yo mas auto akal de yang buat lah menantang. Banyak orang ada tahu kata bobot, ada tahu kan era kuah kan bobot, easy bet, tangki bobot tahu dilarang. Kita bisa mendapatkan sedikit komen dari Pak Rusli dari ya IOF Indonesia. Yes, please. Silakan Pak. Apa pesan dan kesan Bapak selama 2 hari? Silakan Pak. Selamat sore, selamat pada Bapak Presiden sama Bapak Menteri yang terkait dalam bidang ini. Saya Rusdi Haryanto Sidin mewakili Ikatan Motor Indonesia dan IOF. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat surat dari Bapak Tony Lopez bersama Bapak Jacob Matara, mantan Proser, itu teman saya dan juga masih saudara saya, datang memberikan satu undangan. Itu kami menganggap itu adalah undangan yang spesial. Selama ini minta maaf Pak Presiden sama Menteri, selama ini kami hanya memberi undangan ke Timor Leste, tapi puji Tuhan, terima kasih, saya tahu bahwa Timor Leste dan Timur Barat kita Kupang itu adalah saudara. Jadi selama ini saya sendiri Rusdi
dari tim Kupang Adventure Team, saya sudah membuat event sekitar 15 kali. Terima kasih untuk para offroader yang dari Dili, Kablaki, Anthony Lopez, Caterpillar, Amin Jam, dan lain-lain sudah datang ke event kami di Kupang. Terima kasih. Yang berikutnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden sama Bapak Menteri. Kita di batas tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Yang berikutnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Timor Leste yang sudah membantu kami dari awal sampai akhir. Kita aman dan tentram. Dan teman-teman yang punya bengkel mungkin terima kasih yang sudah membantu kami spare part. Karena tidak mungkin kita ambil spare part dari Kupang. Buat teman-teman yang punya bengkel di Timor Leste, terima kasih. Tapi hanya satu saya meminta, moga-moga event ini bukan yang terakhir buat kami. Persaudaraan tetap berjalan. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan atau kapanpun kami mendapat undangan, kami akan datang ke sini. Dan saya sendiri pulang akan memberitahu teman-teman bahwa cara masuk ke Timor Leste tidak sulit. Sekali lagi, saya Rusdi atas nama IOF, atas nama IMI, dan atas nama teman-teman rekan offroad seluruh dari Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu saja. Selanjutnya, event luar biasa, jalan bagus, arena juga bagus. Memang ada beberapa kendala, tapi itulah, semua pasti ada yang berkendala. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, alhamdulillah, bahasanya bagus. Monggo Pak. Itu yang punya event. Terima kasih, alhamdulillah. Jesta? Ok. Portanto, temos crosser, uma menina. O pai da menina que também quer falar, né? Comentário. Quer dizer qualquer coisa? Ok. Sandra. Pronto, a senhora tem vergonha. Eu falo por ela, fico muito contente pelos sponsors. Grand Dragon fez bom espetáculo. Foi bom sponsor para essa competition. Minha filha também correu pela primeira vez. Fico muito contente. Ela fez tempo, não foi do melhor, mas pela primeira vez foi muito bom. Fico muito contente. Desculpa, eu só falo português. Eu não sei falar teto, sei falar teto e tuano. E português eu falo bem. Inglês também falo bem. Mas pronto, foi espetáculo. Eu espero que Timor-Leste continue a fazer espetáculo. É uma coisa muito boa para Timor. Tony Lopes fez uma coisa espetáculo. Fez uma coisa que muita gente não podia fazer aqui em Timor-Leste. Tony Lopes fez track aqui. Fez uma coisa em Indonésia, em Timor-Leste. Gostou muito. Espero que no futuro continuamos a ter os sponsors, mais sponsors, e continuamos esse projeto foi muito bom para Timor-Leste. E muito contente com minha filha, pela primeira vez. Não sei que lugar que ela ficou, não interessa, mas ela fez bom trabalho pela primeira vez. Muito obrigado a todos vir aqui, pelos sponsors. Toda a gente veio aqui, toda a gente veio de Kupang. Kupang! Obrigado, Barak!
Terima kasih, Pak Timor-Leste. Obrigado, Barak. Muito obrigado por toda a gente por aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado, Barak. Mawalan, Sr. Ministro Bulu da Daula. Hawa cara que aproveitamos introduz vai da bote, afinal o pai o filha, né? Pai é deputado do partido PKB e a daerah pilihan NTT. Los lah dari PKB ya. Bapak bisa angkat tangan sebentar supaya kita tahu ini dia anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Jadi apa yang tadi Bapak ngomong ini bawa ke DPR di sana supaya nanti bisa lancar. Thank you. So, ministro, ito yan na resultado, primeiro resultado, foi discussão com a comissão, e também começa na tama ba evento oficial, encerramento evento ida e ito yan único locutor, ministro Juventude e Desporto, também que representa o presidente da República, Bela Antônio Fuan, e ao mesmo tempo encerra o evento, e depois ame halo anúncio quando na insira e processo ou procedimento de entrega dos prêmios depois a comissão se acompanha para a bolsa tu fala bacrai que estava palco a tua entrega nem que crai então foi daí a minha cara entrega micro. Terima kasih banyak. Entrega micro para Sua Excelência o Ministro Juventude e Desporto, Rony Antônio Eliafon. Sua Excelência, falta no tempo, me entrega. Obrigado, Zé. Respeito a colegas membros do Governo e ao Ministro da Administração Estatal, o Secretário de Estado de Arte e Cultura, Presidente da Federação Confrut, Sponsor Sira, temos piloto Confrut Sirvoto, Timor-Nian, temos os estrangeiros. Boa tarde, Baitoto. O lugar na Wakarak, Lori Governo, agradeço a participação do Toto e eventos de Dané. Hawa tene kata piloto Confrut Sira e Heli Urba, merindukan ba eventos Sira Dané sebagai halo e Timor. Foi Dané, Hawa Karak agradece especial ba Golden River Universe, lebe e a iniciativa do Presidente da República, lebe kusmai apoio governo atu for apoio toma ba realização eventos de Dané. E governo lai hanoi barat, governo for tiker decisão kata apoio toma ba eventos de Dané. Também harus ba ema ototu atu evento Dané realiza di rekrutan harus especial ba Federação Confrut. Federação akal ga evento sirne di rekrutan mais extreme rekrutan Federação tengia organizações de profissional estruturas de dia podune governo pela abrir que minikoto. Sebagai a federação lalu organiza o dia, lalu inisiativa, maka ini hanya sawangkia governo harus falar atenção da modal esporte sirsen. Também o fruto na idane, para cara que toes mensagem especial dane da federação o fruto de Timor-Leste. E especialmente eu agradeço além de companhia Golden River Universe, vamos sacar atau especial congratulação ba haunia colegas, amigos Tony Lopez. Debe berhamutu ko companhia idane dele realiza eventos debe oin Itau Totu acompanha durante 2 dia 2 atau dia 3.
especial e obrigado ao cara agradece ba sponsor sila. Ita buat sila halong governo konden di liutan tambah começa a atenção especial by eventos de esporte. Tambah di esporte hanes off-road laso esa mga ato kompete hudihita manan. Maybe veremos halo dari sociedade liliu capital dili de sai cidade de paz no dame. Então, batinawin a uso federação com iniciativa sira mais companhias privadas sira atu bele continua mais vez com estruturas organizações de bem organizado anasan organizações federações sira esporte sira sira. Tadi dari makawakara ato thank you for all sponsorship because now you are thinking that sport event like off-road very important for our country. So welcome all of you. Our government want to have more cooperate with you for all sport event in Timor-Leste. Makredet maluk sira, obrigado bem muito pela atenção. Também dane, lori moto tiene ba piloto sira husi railero estrangeiros nomos nacional la bele hane ka evento de to ND ita sin continua tamane hoy minuto de presencia ane how sira eventos off-road 2023. Portanto, senhoras e senhores, oficialmente evento First Off-Road Racing Event 2023, em nome da Presidente da República, Ministro da Juventude e Desporto, encerra-te. Então, Excelência Sira Horita acompanha a linha dignitária Sira para proceder para trás para proceder a entrega dos prêmios, né? Depois vai o anúncio malalai Sira. Sua Excelência ainda tem muita fala? Ya fala crai. Thank you. Have we met before? Yes. Long time ago, 10 years ago. Yeah. Ben? No. Jose. Yeah, we've met a few times. Yeah. Braço teu. Então, acabou, tudo bem? Então, Now we're going down. To receive the... Thank you. Don't forget my Ok, comissão. Naiuno tu na bagay. O entrega prêmio ba na insira. Ao proceder ao anúncio da análise. Total result, women national. Ranking 1, nomor Lando, 23. Brother, Pepsi, Brother, Nova, Team Kablatin, total point 314. Nomor Lando, 50. Driver, co-driver, Carla, Eva, Team Oreo LT, total point 140. Ranking 3, nomor lambung 02, driver, co-driver, Challenge B, Golden Dragon, Loteria Off-Road Racing Team, total point 60. Ranking
tiga. Pegangannya harus salah. Tiga. Oke. Ranking 3 berikutnya. Nomor lambung 03. Driver co-driver Sandra Billy. Golden Dragon Lottery of Progressing Team nilai 60. Urutan ketiga berikutnya. Nomor lambung 04. Driver dan co-driver Lady Billy. Golden Dragon Team. Total points 60. Please proceed to the podium. Después Longai akan naik bersama Kovida yang beli sudah entrega premio. Kali ini akan Kovida yang maka primeiro lugar. Kovida mau diretor ADN atau bela basic ba podium. Nebema responsabiliza lighting. Kari Kovida kami Kovida atau mau entrega premio ba menang lain sudah. Kepada para pemenang, menang ini memang kau yang terminara orang yang hasbet ba podium. Dari bulu dari datang para sirkulasi para itu. Nomor lambung 23, juara 1, ranking 1. Nomor lambung 50. Ranking 2, nomor lambung 02, ranking 3, nomor lambung 03, ranking 3, nomor lambung 04, ranking 3. Silakan. Nomor lambung sir nabi makuhin HPP orang dari olah paping ke podium. Ranking 1, Betsy, Nobel, Tablati, silakan. Bel prosedur. Bel ligar podium nomor 1. Lalai kita. Betsy Nobel. Betsy Nobel. Ladies and gentlemen, please welcome Betsy and Nobel. Ranking boys, Carla, Eva. Oreo Team, NTT. Ranking 3, Celine Billy. Ranking 3, Sandra Billy.
Oreo. Baru mencuci lagi. Kosong tiga. Driver co-driver Sandra Billy, tim Golden Dragon, total poin 95. Ranking 3, nomor lambung 02, driver co-driver Jalin Billy, tim Golden Dragon, total poin 90. Ranking 4, lambung nomor lambung 04, driver co-driver Nelia Billy, Ya sudah dipanggil. Golden Dragon, Udah lebih bolonnya main total nih. poin 60. Dia bolu dah nih. Komisan bele prepare Alfamor perlahan. menanai serbele. Sabar. Komisan bele alelais. Dia bolonnya main dah kan. Prede. Tenemos bolona favorita tenemos los patis por Dios. Balong larona karing. Larona karing. Tabau sini bahkan ladung mos nih. Mama, oke, saya bolu dah main dah. Tenemos bolona de la maíz podium. Gracias,
Mari, 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 mari. Oke. Mana, mana, mana. Kami mengundang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk menyerahkan hadiah. Nanti mana kali? 45 tidak main. Saya mau pilih lagi. Bang Bahir, Bang. Berarti amin. Lihat Pak, ini kameranya. Por favor. Olha lá. Olha. Número 4. 4. Não é. Ini yang nampak di sini beda update nomor 4. Represent cek. Ah ya. Iya kelas ini Ambassador Indonesia nakikita. Wala kalua eh. Nomor 2. Nós vamos. Não, da classe ini Ambassador mengintegrasi dari ini. Itu lain. Para kita punya itu lah claro, ini so inglés más claro al final. Oh,
Tiga-tiganya. Itu. 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 Foto-foto. Oke. Kamera tidak ruas dulu. Oke. Oke, zoom. Suirpani. Resultado total Women International. Ranking 1 Hani Davis Ben Ray Prila Sunrise Construction. Total 452. Ranking 2 Maya K Amir Oreo Team 392 poin. Ranking 3 Nasti Paulo Cairo Tim Rivandi Racing Team 327 total poin. Ranking 4 Bati Nodo Kablaki 287. Ranking 5 Tita Koso Uzman Koso Beda Blok 282. Silakan para kamera. Tinggal. Kablaki mas saya orang.
Kami minta representan di IOF Indonesia untuk menyerahkan hadiah. IOF. Ini enggak? Nggak apa-apa Irwin punya deh, no? Ini Pak IOF minta untuk menyerahkan hadiah. Oh, bukan belajar. Kami convido representante de los satu entrega. AMF Bakal. Enak. Kira nih, terbaik. Angkat, voti. Sini, oi. Jelas level lah, jelas. Mas. Foto lah minta maaf. Turun jelas. Oke, kameranya di sini. Oke. Ini kameranya di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Lagi. Tolong berdua kaosnya Toyota ya. Ya, kaosnya Toyota. Oke, lihat kamera di sini ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hello sama Toyota. Terima kasih. Warga pilih. Ladies and gentlemen, we've reached the total result of Upper International. Ranking 1 Upper International. Tony Lopez, Haryanto, Golden Lopez, 430 points. Upper International ranking 1 Tony Lopez, Haryanto. Nino. Ranking 2 Rivan Atlis Pandi, Rivandi Racing Team 402. Nestor Carolo. Ranking 3 Kevin Ray, Harry Davis, Hila Sagway 397. Ranking 4 Sultan Wendy, Speed Star 390. Ranking 5 Abaden Suarditon Zulani Aqua 37. Kami convida la excelência ministro Juventude e Desporto de entrega prêmio ba Branai ba clássica né. Número 1. Titoni. Upper International juara 1 Tony Lopez Harwanto. Sekarang di kuliah bebek anunsiu lagi yang lebar. Baiklah. Kan masa ini.
Lelela. Harwanto, ayo. Juara 1 Apel Internasional Tony Lopez Harwanto. Juara 2 Riban Atlis Pandi. Juara 3 Kevin Ray Yani Davis. Juara 4 Sultan dan Wandri. Nomor 5 Abaden Suarditon. Tiga masa enak, saya. Juara 1 single check $50,000 with Bank of America. Y depois tiket Balibor e a Espanha. Juara 2 check with Bank of Japan. Total $30,000 americanos. O tiket Balibor e a Caribe. Juara 3 total check $25,000 Oke, kameranya Master di americanos. sini. Delos With tamu the lain. Bank of Spain. Balibor e a Boxy. Kamera Master di sini ya. guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Rifan. Okay, terima. FFI International. Ladies and gentlemen, FFI International. Arwanto. Okay, so ladies and gentlemen, FFI International. Ranking 5. Ranking 5. Riban Atlas Funding. Total 190. Ranking 5. Ranking 4. Sultan Wandri Speedstar 192. Ranking 3. Banito Rudy Atlet 201. Ranking 2 Tony Lopez Harwanto Golden Dragon 220. Ladies and gentlemen, FFI International ranking 1. Kevin $1,000,000 with the Bank of England. Tiket papasieri a Roma durante bulan Tolu. Pedicure, manicure a Bali sa Manarua. Enos mi cerveza era Ay, Mira que
Ok, ladies and gentlemen, agora para resultado, último resultado, mas SES Team Internacional, a equipa, reuniu uma pontuação. Primeiro, Novo Orlando, 09 10 38, Team ACS, pontuação, 3 minutos, ponto 4839 segundos. Team BLS, penalti 0.87, total point 87. Urutan 4, nomor lambung 14, 2122, Team Kablaki, penalti 0.84, total point 84. Ranking 5, nomor lambung 30, 31, Team Oreo, penalti 20, ponto 90, total point 70. Kami sudah menambah istirahat. Aku entrega. No, aku bakal posisi. Kami convida Su Excelencia, Ministro de Administración Estatal, a tu entrega premio para punto 4 D. Así como le convida, señor Sergio Orlay, por entrega para número 5. Señor Ministro, entrega 1, 2, 3, 4, 5 lemas, señor Orlay. Falta dua sila pada. Dua sila pada. Berigo. Kedua. Bola dua partai. Pertandingan koalisi. Nomor 2, Grand Dragon. Se la puede abrir más fácil, buena. Tiga. Tiga tan. Urutan ketiga, PLS. Le. Tiga PLS representa el PLS, masih buena sería. Tiga. Ya va como va, se trae. Lo. Si decimos check, with the Bank of Canada, total $100,000 americanos. Tiga lah ya. Piala terbalik. Tertukar. Tiga. Kasih juara satu. Tiga. Juara 3. Tiga.
Oke, selesai. Sudah, Mister. Para